Open your mind, feel the warmth, see the smile, friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Pak Arif Yahya sudah memperhatikan kami masyarakat Sumatera Utara, khususnya destinasi Danau Toba. Thank you banget atas perhatian pemerintah, Kemenpar semuanya, dan juga untuk semua teman-teman yang ada di luar sana. Indonesia punya banyak kekayaan, bukan cuma Bali, bukan cuma Papua, bukan cuma, tapi di Medan pun, di Sumatera Utara pun ada, di Pahai, di Tarutung, di Danau Toba, di sekelilingnya bukan hanya danau, tapi banyak sekali destinasi menarik yang bisa kalian temukan. So, ambil waktu, atur waktu, ajak keluarga, ajak pasangan, liburan ke Danau Toba.